Ibihe byiza rero inshuti banywanyi ba M24 TV, reka nongere bifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda za M24 TV igenda ibategurira mu makuru abagezweho agiye atandukanye. Reka rero nshimire buri wese namuha ikaze uba wagize uruhare mu nkuru zacu, aba baduhaye ibitekerezo muri comment, hanyuma rero kandi nabandi baba bakoze kuri subscribe. Mu magambo atukura rero niba nawe utarayikora wayikora, ikindi kandi rero na buri wese uba wanyeganije akazogera kugira ngo ajye abona inkuru zacu gatanu kuri gatanu, rero namwe ndabashimira. Ubwo n'abatarakora ibyo ngibyo maze kuvuga, umwanya n'uyunguye rero kugira ngo namwe mube mwabikora, hanyuma tugendana mu nkuru zacu za buri munsi kuri M24 TV. Uyu munsi tugiye kwerekeza rero mu muhanda tugana rero kuri imwe muri kampani ishinzwe gutwara abantu hano rero mu Rwanda, akaba ari kampani ya Volcano. Imodoka rero ya Volcano yavaga i Kigali yerekeza i Kampala, ikaba yatewe amabuye, hanyuma rero ayo mabuye yatewe kuri iyo modoka akomeretsa umwe mu banyarwanda. Ngira ngo rero ni igikorwa kitari cyiza habe na gato, akaba ari igikorwa rero cyabaye kuri iyi kampani ishinzwe gutwara abantu ku bijyanye rero n'imodoka yabo ya Volcano. Iyi modoka rero ikaba yavaga no mu mujyi wa Kigali yerekeza i Kampala. Ngira ngo rero ni ibintu byabaye, ngiye kuza nkusobanurira byinshi birambuye ku bijyanye rero n'iyi nkuru. Ni bande bateye imodoka amabuye, ese urugendo rw'iyi modoka nyuma yo gutebwa amabuye rwaba rwakomeje? Ibyo rero akaba ari byo ngiye kuza nkuramburira muri iyi nkuru naguteguriye. Mbaye ikaze rero mwese, nabifuriza gukomeza ibihe byiza n'amasegonda agera kuri 5 gusa, hanyuma rero nkaza ndambura iyi nkuru ku buryo burambuye kuri M24 TV. Icyo usabwa gukora rero nta kindi, nyuma yo kuba wakora subscribe ndetse ukananyeganyeza akazogera, no kuba rero wategereza amasegonda 5, hanyuma nkaza ndambura iyi nkuru ku buryo burambuye. Bisi rero ya sosiyete itwara abantu n'ibintu mu modoka akaba ari Volcano Limited yerekeza i Kampala muri Uganda ivuye i Kigali mu Rwanda, ikaba rero yatewe ibuye n'abantu bataramenyekana igeze hagati ya Kabare ndetse na Muhanga muri Uganda. Hanyuma rero iri buye rikaba ryahise rimena ikirahure rinakomeretsa rero umukozi uherekeza umushoferi. Urumva ko rero yari igeze hagati ya Kabare ndetse na Muhanga hariya muri Uganda. Hanyuma rero iri buye bateye kuri iri modoka ikaba rero ryahise rikomeretsa umwe mu baherekeza shoferi. Imodoka rero yahagurutse i Kigali ku itariki 23 Nzeri 2019 yerekeza i Kampala, ikaba rero yatewe amabuye n'abantu rero batabashije kumenyekana mbere ya saa 7 z'ijoro. Akaba ari bwo iyi modoka yatewe amabuye, hanyuma rero iri buye gahita rero rikomeretsa rero bikabije uwo mukozi munsi iyo munwa, nk'uko rero amakuru dukesha ikinyamakuru Rushyashya agenda abigarukaho. Ni ahantu habi cyane kugutera ibuye, rero hari ahantu n'ahantu habi cyane, amenyo yose bashobora kuyamaramo. Hanyuma rero umuyobozi ushinzwe imari muri Volcano Express Habonimana Patrick Emery yabwiye ikinyamakuru Igihe rero ko iryo buye ryahinguranyije ikirahure rikagera ku mukozi uherekeza umushoferi. Ikirahure cy'imbere ku modoka kiba ari ikirahure gikomeye cyane, ibuye rihingukiranya rero rikaba ryakomeretsa umuntu, n'ibuye riba rifite imbaraga. Ati rero twagize ikibazo cy'abantu bateye ibuye ku modoka yacu ryangiza umukozi umwe wacu ugenda uherekeje umushoferi, ariko rero nta wundi wigeze ugira ikibazo usibye we wababaye gusa, nta bantu twabonye, dukeka ko rero ari nk'abajura. Rero niko bagenda babigarukaho hariya mu gihugu cy'u Rwanda ku bijyanye rero n'uyu muyobozi, avuga ibijyanye rero n'iyi modoka yabo yabashije kuba yaterwa ibuye. Habonimana rero yasobanuye ko baba abantu bashaka kugirira nabi abagenzi bari muri iyi modoka, baba bakomeje bakabageraho ariko nta kindi bayikozeho. Ko rero hari abantu baba bashaka kugira n'aba bagenzi, gusa rero yavuze ko bakomeje bakagera amahoro, ariko rero nta kindi bigeze bakora kuri iyi modoka. Uyu mukozi rero watewe ibuye yabanje kujyanwa ku bitaro byambarara ngo ahabwe ubutabazi bw'ibanze, ariko rero yahise azanwa mu Rwanda, akaba ariho ari kuvurirwa akoresheje ubwishingizi icyo kigo rero giha abakozi bacu. Ibintu byiza cyane kabisa kuri iki kigo
gitanga ubwishingizi ku bakozi bacyo. Urumva ko rero yaza kuba adafite ubwishingizi byari kuba ikindi kibazo. Habonimana rero yavuze ko Volcano imaze imyaka inikorera ingendo muri iki gihugu nta kibazo gikomeye yari bwagire, uretse utwo roheje tw'urugomo tutabura nk'udukorwa nk'utungutu tugenda tuba dukorwa two gutera amabuye imodoka n'utundi dukorwa tw'urugomo. Avuga ko tutajya tubura rimwe na rimwe, ariko nta kindi kibazo iyi kampani iragirira mu ngendo zose mu myaka ine rero bamaze bakorera mu gihugu cya Uganda. Yakomeje agira ati utuntu nk'utwo urugomo rero dusanzwe tubaho, ariko ku buryo bikomeretsa umuntu ni ubwa mbere, cyane cyane ko mu muhanda nijoro udashobora kumenya umuntu arinda afite iyihe gahunda. Ibyo rero nibyo yagiye agarukaho. Yavuze ko rero ubusanzwe aho iyo modoka yaterewe amabuye habaga rero hari abapolisi ba Uganda bacunga umutekano, ariko rero icyo gihe nta n'umwe wari uhari. Ibyo rero nibyo yagarukaho. Kagaruka rero ko bijyanye n'iyi modoka yabo yatewe ibuye. Avuga ko rero ubusanzwe haba hari abantu bashinzwe gucunga umutekano hari ku mihanda, ariko ubu ngubu ngo nta muntu n'umwe wari uhari, nk'uko rero agenda abigarukaho. Uyu muntu rero wavugaga byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'iyi modoka yabo yagirweho urugomo rero na bamwe mu bantu bataramenyekana hariya mu gihugu cya Uganda. Hanyuma rero baza guhita bayitera ibuye. Iri buye rero rinaza no guhita rikomeretsa umuntu ushinzwe guherekeza umushoferi muri iyi modoka. Ngira ngo rero ni imodoka nini cyane, akaba rero ari zimwe mu modoka nziza cyane zitwara abagenzi bava hano mu mujyi wa Kigali, yaba n'abajya mu bindi bihugu. Si Kampala gusa izi modoka zijya, kuko hari n'izijya mu bindi bihugu by'abaturanyi bituranye n'u Rwanda. Ni ingendo rero zo ku butaka zikorwa na bamwe rero baba bashaka gutembera cyangwa se kujya mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye hakurya rero y'igihugu. Ugasanga rero rimwe na rimwe ibikorwa by'urugomo ntabwo bijya bibura, nk'uko rero Habonimana nawe yabitangaje. Ariko akavuga ko rero ari ubwa mbere habaye igikorwa nk'iki ngiki cy'urugomo, akaba kandi ari n'igikorwa gishobora kuba cyaviramo umuntu ingaruka zo kuba yagira ikibazo muri iki gikorwa cyabaye. Kuko rero avuga ko mu myaka igera kuri ni yose mu ngendo bagiye bakora hariya rero mu gihugu cya Uganda ari ubwa mbere ikintu nk'iki ngiki kibabayeho, nk'uko akomeza kugenda abitangaza. Gusa nyabona rero inzego z'umutekano nazo zigomba kujya ziba maso kugira ngo rero ibikorwa nk'ibi ngibi bitazongera kubaho, kubera ko ni ibikorwa bitera ubwoba ndetse bikaba byanahungabanya umutekano w'abagenzi. Igikorwa nk'iki ngiki rero kibaye mu nzira, ubutaha rero hari uwashaka gukora ingendo akaba yabisubika. Bijyanye rero nuko wabona ko umutekano udahagaze neza, kandi tubizi neza ko traffic rimwe na rimwe rero baba bahari kugira ngo bacunge umutekano. Ibi ngibi rero ni bimwe mu bikorwa by'urugomo bigenda biba rimwe na rimwe, ariko akaba ari ibikorwa bya hato na hato rero biba bishingiye ku mpamvu nke z'umutekano, nk'uko rero amakuru agenda abigarukaho. Gusa nizere ko rero iperereza rigomba gukomeza gukorwa, hanyuma hakaba hamenyekana abihishe inyuma y'iki gikorwa kitari cyiza cyo gutera amabuye. Umuntu ashobora gutera ibuye rwose akaba yakomeretsa shoferi akaba yahirika imodoka nk'iyi ngiyi birimo abagenzi benshi cyane, ugasanga rero ni impanuka ikomeye bitewe rero n'ibikorwa nk'ibi ngibi by'urugomo. Ni byiza ko umutekano uba uhari amasaha yose, umutekano ukaboneka rero ku bantu bakora ingendo ndende nk'izi ngizi, dore ko rero ari ingendo zigenda zibafasha ndetse zikanoroshya ibijyanye rero n'imigendere yabo. Reka rero mwese ubwo mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Akaba ari inkuru dukesha ikinyamakuru Rushyashya yavugaga rero ku bijyanye n'imodoka ya kampani ishinzwe rero gutwara abantu, akaba ari sosiyete rero ya Volcano Limited. Akaba rero ari imwe muri sosiyete zikomeye cyane hano mu Rwanda bijyanye rero no gutwara abantu, dore ko zimaze kugera henshi kabisa mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze yarwo. Reka mwese rero mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Inkuru za M24 TV zurabizi ko ziba zihari ku bwinshi, kugira ngo rero ukurikirane inkuru zacu kuri gatanu nuko uba wakoze subscribe ndetse uba wananyeganyije akazogera. Ibyo ngibyo bikaguha amahirwe yo kuba wakurikirana inkuru zacu mu buryo bwiza cyane. Reka mwese rero bifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda za M24 TV. Inkuru zacu rero nakagaruka, ubwo mwese rero mbifurize gukomeza kunogerwa na gahunda zacu ndetse no gukomeza kugira ibihe byiza. Mugire gahunda nziza ndetse munagire ibihe byiza. Inkuru za M24 TV nakagaruka.